ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ni kwigenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu makuru arebana n'umutekano politike ndetse n'ububanyi n'amakungu. Turaza kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye yazindutse ibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu bice vya Minembwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kubera mu bice bitandukanye vya Nord Kivu aho Imasisi ndetse n'Urucuru naho hakomeje kugenda hagaragara imirwano ya hato nato. Turaza kandi kujya mu gihugu cy'u Burundi tubabwire inshingano zikomeye zihawe wahoze ari umushikiranganje wa mbere akaba rero kuri ubu yamaze guhabwa indi mirimo. Turaza kandi kureba uwamusimbuye ndetse turanareba amakuru akomeye ari kuvugwa muri Sena yatoye itegeko ryemerera amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo kuba yaba. Akaba rero ari amakuru akomeye tugiye kugaruka tunababwira ibijyanye n'abasirikare ba RDF batawe muri yombi. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibindi bikomeye bikomeje kugenda zibonekeza muri aya makuru. Turababwira kandi bijyanye n'ubuzima bugoye ku baturage batuye muri Uvira bahunze imirwano aho bigaragazwa ko bari mu buzima bubi. Banywanyi muze tubane muri aya makuru kandi niba ari ubwambere dukurikiye hitucyonda sabone. Ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yibumbiye mu kiswe wa Zarendo ryazindutse rigaba igitero mu nkengero za centre ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi. Iki ni igitero cyagabwe mu masaha ya saa moya za mu gitondo aho rero bitangazwa ko mu gace kahitwa Irumba gaherereye mu ntera ngufu uvuye cyane muri centre ya Minembwe ugana mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwayo. Ubu twirwanaho n'izasarambwe bikaba bamenyaga ko Wazarendo yateye, bakaba rero bagerageje gusubiza inyuma iki gitero ariko biza kurangira Wazarendo ikomeje kubasatira bikomeye. Waduhaye amakuru yagize ati twirwanaho n'izasarambwe bihaye kuhangana bikomeye na Wazarendo ariko ntabwo byaje kurangira neza kuko mu bice bya Irumba baje gusubizwa inyuma gato metero zigera muri 20. Ubu ngubu bose bakaba bari kugenda basa naho bagota ibice bitandukanye bizahitwa Rurenge nkuko babitangaza. Hari kandi andi makuru yavuga ko nanone hari abandi barwanyi ba Wazarendo barimo kwisuganyiriza mu rugezi bashaka kugaba igitero gikomeye. Bikaba rero ibintu bivuga ko bishobora kuza gufata indi ntera mu gihe urugamba rwakomeza kugenda rwitegurwa muri ubu buryo. Umwe mu batuye muri bice watangaje amakuru yagize ati muri rugezi turimo kubona abarwanyi ba Mayimayi barimo kwisuganya ariko ntabwo baratangira kurasa. Turaguma rero dukurikirane turababwira n'andi makuru. Nubwo ro centre ya Minembwe irimo ituze n'amahoro kuva twirwaneho yakigarurira aka gace mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka ariko inkengero zayo ziracyagaragaramo imirwano ikomeye ndetse biranatangazwa ko FDNB ndetse na FARDC bashaka kuzisubiza aka gace mu gihe kidatinze. Rimwe na rimwe iyi mitwe yitwaje intwaro isanzwe ikorana byafi n'ingabo za Kongo rimwe na rimwe rero hari igivuga guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse ibyatumye igisirikare cy'u Burundi gifata ingamba zikomeye mu rwego rwo kugira ngo umuturage aze kwisonga bamurindira umutekano mu buryo bwa nyabwo kandi bwa kinyamwuga. Ibyo bikaba bihura neza n'ibyari bimaze iminsi bigenda bivugwa ko hakomeje kugenda hagaragara gukora iperereza mu buryo bwimbitse kandi budasanzwe bushobora kuzatanga umusaruro kandi bukaba n'iherezo ku mutekano muke muri ibi bice. Dukomeje n'aya makuru arebana n'amahoro n'umutekano, reka tujye mu gisagara cya Uvira tubabwira amakuru akomeye ariko tugeraho turuka muri ibi bice ajyanye n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu agaragaza imibereho itari myiza y'abaturage batuye muri ibi bice. Amakuru dufite aragaragaza ndetse aravuga ko impunzi z'abaturage basaga 10,000 bari mu bice bya Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari mu mibereho mibi kandi iteye ubwoba nyuma yo guhunga intambara y'izasarambwe bahangayemo n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa baturutse mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo.
bikaba rero bikuvuga ko abo baturage barimo abavuye mu gisagara cya Goma na Bukavu bahungiye mu bice bya Remera, Kigoma, Kalungwe muri teritwari ya Uvira kubera intambara zahungabanyije bikomeye ibi bice bari batuyemo zanganishaga FARDC ndetse n'izasarambwe nk'uko rero bigenda bigaragara kugeza ubu ngubu. Rero biravugwa ko ibintu bitoroshye ku baturage bahunze za Sarambwe. Uku guhunga kwatewe n'imirwano yakajije umurego mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025, aho abaturage basaga 100 bavuye mu zabo, bamwe berekeza mu bice bya Fizi na Uvira, abandi bajya mu burasirazuba bw'iki gihugu mu bindi bice bitandukanye, mu gihe kandi abandi bagiye bambuka bakerekeza mu gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi. Mu gihe ubutegetsi bwa leta ya Kongo bukomeje kwizeza abaturage ko babaye ho mu buzima bubi bagomba kuba bavanwa mu buhungiro, biragaragara ko izasarambwe zikomeje kugenda zitegura kuba zagaba ibitero no mu bindi bice bitandukanye. Abaturage benshi barara hanze mu mbeho, abandi mu mazu atuzuye, nta bikoresho by'ibanze bafite nk'ibiryamirwa, ibikoresho by'isuku cyangwa ibiryo. Ibi bikaba rero bituma ubuzima bwabo burushaho kugenda buba bubi nk'uko amakuru adushyikira bigaragaza. Ibi byatumye indwara zituruka ku mwanda nka korera zitangira kwibasira abaturage, aho mu kwezi kwa gatatu nibura abantu 240 banduye korera, naho 10 barapfa muri ako gace nk'uko rero imibare y'abaganga batagira umupaka yagiye bigaragaza. Umwami Roman Lenge, umuyobozi wa sheferi ya Bavira, yavuze ko abaturage babayeho nabi kurusha ikindi gihe cyose mu mateka yabayeho, asaba leta ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga itabara bahuye n'ibiza n'intambara gushyira imbaraga mu gutanga ubufasha bw'ibanze, kandi ko ari ikibazo cyihutirwa gisaba ubufatanye bw'inzego zose, haba iz'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa ndetse n'amahanga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR n'indi imiryango ikora mu bice bitandukanye harimo n'inkambi n'ikora mu nkambi basabwe kwihutira gukorera hamwe na guverinoma ya Kongo kugira ngo hagezweho ibikorwa bifatika ku gutabara no gufasha abantu bari mu kaga, harimo rero nko kubaha amahema, ibiribwa, ibikoresho by'isuku, amazi meza ndetse n'ubuvuzi bwihuse. Abaturage bakomeje kubaho mu buzima bubi kandi buteye ubwoba mu gihe cy'inyeshyamba zizasarambwe kugeza ubu zigenzura igice kinini cya Kivu zombi, zidahwema gukangurira abaturage bahunze kwitandukanya n'ibinyoma bya leta na FARDC nk'uko rero izasarambwe zibivuga. Ariko uruhande rwa leta rwo rukavuga ko ari rwo rufashe ya mbere mu gushaka amahoro ndetse no gukemura ibibazo bikomeye byugarije abanyekongo nk'uko rero bigaragara. Reka tujye ku makuru akomakomeye akomeje kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi, tubabwire uko bihagaze, tubabwire kandi n'andi makuru akomeye ari kuvugwa muri politiki ndetse n'igisirikare nk'uko byibonekeza. Mu makuru ahari kandi akomeye nuko Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca wari usanzwe ari minisitiri w'intebe w'u Burundi cyangwa se akaba ari umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025 yatorewe kuba perezida wa Sena y'iki gihugu. General Ndirakobuca bakunda kwitanda kugarika yatorewe mu matora yabereye mu cyiciro gikuru cya Sena y'u Burundi mu mujyi wa Gitega. Yatowe ku majwi 100% bijyanye no kuba ari we wari umukandida rukumbi kuri uyu mwanya. Uyu mugabo w'imyaka 55 y'amavuko agomba kuyobora Sena y'u Burundi mu myaka 5 iri imbere. Abandi bazafatanya nawe harimo General Ngendanganya watorewe kuba vice perezida wa mbere na Clotilde Kampimbare watorewe kuba vice presidence wa kabiri. Uko ari batatu bose n'abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, bivuze ko Sena y'iki gihugu n'umutwe w'abadepite byose bigomba kuyoborwa na ririya shyaka nk'uko rero byagiye byibonekeza nubwo bitavugwaho rumwe. Impamvu nuko amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa gatandatu, CNDD-FDD yari yegukanye imyanya yose yahatanirwaga mu nteko nshingamategeko uko ari 100. Imyanya yongeraho indi 11 yagenewe hagendewe ku ihame ry'uburinganire bw'abagore ndetse n'amoko.
Ndirakobuca yari minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri 2022 ubwo yasimburwaga kuri uwo mwanya General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ufunzwe nyuma yo guhamywa ibyaha birimo gushagwira ku butegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Mbere yaho yari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Gervais Ndirakobuca asimbuye ku mwanya wa perezida ya Sena y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera wari perezida wayo kuva muri 2020 nk'uko bigaragara mu makuru akomeye. Mu yandi makuru n'ubundi ari kuvuga mu gihugu cy'u Burundi, reka tubabwire ko President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize Nestor ntaho ntuye minisitiri w'intebe umushya wa kiriya gihugu. Ntaho ntuye kuva mu Kuboza 2024 yari asanzwe ari minisitiri w'imari mu Burundi. Kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025 nibwo yemejwe n'imitwe yombi igize inteko nshingamategeko. Nk'uko rero bitangazwa, ntaho ntuye yasimbuye kuri ziriya nshingano Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca watorewe kuba perezida wa Sena y'u Burundi. Kuri ubu amakuru ari guturuka mwakira gihugu cyo mu majyepfo y'u Rwanda aravuga ko Perezida Ndayishimiye ateganya gukora impinduka zihuse muri guverinoma, aho bamwe mu baminisitiri bayivanwaho abandi bakaba bahindurirwa imirimo nk'uko bigenda byibonekeza. Akaba rero ari amakuru akomeje kugenda avugwa kandi agarukwaho mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara izindi ngamba zikomeye zijyanye n'umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi. Dukomeje n'aya makuru akomeje kugenda avugwa muri aka karere ko kandi kubabwira mu buryo bwimbitse ibijyanye na unité de intervention rapide ndetse na element de reconnaissance aérienne ziri gukoresha drone tactique mu bice bitandukanye. Turaza rero mu buryo burambuye kubabwira contre offensive stratégique mu bice byo muri territoire ya Masisi. Turaza kandi kugaruka kuri opération de reprise des localités occupées par M23. Turaza kubabwira uko bihagaze. Turakaza kandi kureberamwe ibijyanye na enseignement progressive ndetse na tirée de saturation avec un mouvement de diversion après arrière regard n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kunyarukira kuri accordé de cession des hostilités hagati ya Kinshasa ndetse n'Isasarambwe tubihuze n'ibikobera Doha muri Qatar. Turaza kandi kunyarukira bikomeye kuri raporo zikomeye zigaragaza ibiri ko bijyanye na unité de soutien logistique nk'uko bigenda byibonekeza muri ibi bice. Turaza kandi kunyarukira kuri page ikomeye yanditseho amakuru y'ibanga Leta Fideli, igihugu kigendera ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'intara cyangwa se ibice byigenga. Turebe raporo ikomeye ikizwe hanze ishinja ibirego bikomeye Isasarambwe mu mugambi ujyanye na balkanisation ndetse bakaba bari no gushinjwa gusuzugura ibiganiro by'Doha. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye no gutoza urubyiruko kwinjira mu gisirikare nk'uko rero biri gushinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Turaza kandi kubabwira ibiri ko biragenda byibonekeza bijyanye n'amakuru makuru ari kuvugwa mu barracks zitandukanye yaba Isasarambwe ndetse no mu barracks za FRDC. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye y'aya makuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye tufyonda sabone maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru nk'aya komakomeye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 5 Myandagaro 2025 habaye opération militaire conjointe yahuje ingabo za leta y'intwaro rusange ya Congo FARDC ndetse n'iza leta y'u Burundi y'igisoda cyihariye mu rugaga rusanzwe rw'ubufatanye bwa gisirikare. Bakoze opération bise opération de ratissage yibasiye cyane amashyamba yahitwa Kamakombe mu nkengero za territoire ya Kabare, aho byemezwa ko hakomeje kugenda hafatirwa abarwanyi b'Isasarambwe kuva mu masaha y'umugoroba w'ejo kwa mbere kugeza no muri uru rukerera. Bamwe rero bakaba bari barahungiye mu bihuru nyuma yo kugwa muri pillage militaire bari batezwe n'ingabo za leta ndetse n'iz'u Burundi. Nyuma y'uko kwigenekerezo rya 3 ku wa Mungu
imirwano ikaze yabereye mu duce twahitwa Katanaka, Makombe no mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Amakuru y'iperereza yatanzwe yizewe yadepojwe muri jete ya FARDC na FDNB aravuga ko ari element résiduaires za FARDC za AFC zari zahungiye mu mashyamba ari hagati y'ahitwa Kamakombe n'ahitwa Nyantende muri ibi bice. Amakuru ari guturuka mu nzego z'iperereza arasobanura ko abarwanyi bari basigaye inyuma ubwo umutwe wabo watsindwaga mu buryo bwa barrage enterré gukizwa impande zombi mu mirwano yo kwigenekerezo rya gatatu Myandagaro 2025. Nyuma yo gutsindwa bamwe bashoboye gukizwa n'amaguru bajya kwisha mu mashyamba, ari nabwo FDNB na FARDC bateguraga operation de nettoyage yihariye mu buryo bwihuse kandi bwakoranwe ubuhanga bukomeye. Reka turebe uko iyi operation yagenze. Biravuga ko ku isaha saa 11 za nimugoroba aribwo bizatangiye, ni ukuvuga ku isaha saa 11 z'ejo kuwa mbere ku igenekerezo rya kane Myandagaro 2025, ndetse bizakomeje no mu gitondo cyo kuri umunsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya gatanu Myandagaro 2025, aho ku isaha ya saa 8 unité spéciale de infanterie légale za FDNB bafatanyije na unité commando de reconnaissance za FARDC ndetse na DEMIAP zatangiye kugota urusisiro rwose rwari ruri hagati y'ahitwa Kamakombe n'ahitwa Kavumu bifashishije drone tactique ndetse na gimire thermique avec équipement de vision nocturne. Bakaba bashije kubona abarwanyi bihishe mu gice cy'ishyamba cyahitwa Nyabibwe ahari tranche temporaire, aho rero bivuga ko bari bahishe aba basarambwa arimo bari bihishe. Kuko rero intwazangabo y'u Burundi yarungitse ubutumwa twaronse nkuko bigaragara muri groupe y'intwazangabo z'u Burundi zanugitswe mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange, yagize ati twakoresheje uburyo bwo kubategera ambiscade silencieuse tubasha gukoresha amagroupe yihariye tubaca inyuma n'imbere icyarimwe mu gihe kimwe. Imbaraga zacu zakoreye mu myitozo ariko bizakozwe vuba kandi neza. Iminota mike ya nyuma yo kubona aho bihishe, abasirikare ba FDNB batangiye la farine noire imirasire y'amasasu menshi aho baturukaga mu bice bitandukanye afite ibikoresho bikomeye birimo PKM FN Mage A103. mu kindi gihe FARDC n'ababafashaga ku ruhande bari gukoresha morotieri 90 mm ndetse na Abyss de 60 mm. Bivugwa ko bari gukora combat rapproché yatangiye igihe bamwe mu barwanyi bizasarambwa bavuga ko bari bishe mu myobo iri muri ibi bice. FDNB yahise ikoreshwa uburyo buzwi nka attaque indigenare, aho itsinda ry'abasirikare 20 ryinjiye mu gace ka kabiri gahishwemo abarwanyi bari bafitanye isano naba. Biravuga ko rero 10 bafashwe bari bashinzwe kuba barinda ndetse bamenye amakuru y'ibibera mu birindiro za FDNB ndetse bakanagaye ibitero igihe bibaye ngombwa. Iyi mirwano biravuga ko yabereye muri iri shyamba yafatiwemo abangaba yamaze igihe kingana n'amasaha 2, kabigaragaramo tire nurize hamwe n'itangwa rya ordre de coordination, bikaba rero bigaragara mu bice bitandukanye. Umwe mu basirikare ba FARDC ukorera muri aka gace ka Katanaka rero yatanze amakuru agira ati twababonye bagerageza kwiruka bashaka kwambuka umuhanda uva Kamakombe werekeza Bukavu, ariko twari twabateze ku buryo ubutashobora kuba bwabahusha. Twabashije gutangira kuba twabafata dukoresheje ikoranabuhanga kuko binavugwa ko hari uburyo bwo gukoresha inzitiramibu zishwa mu mashyamba bwakoreshejwe, maze ubwo birukankaga bazigwamo bahita bafatwa. Nuko rero bizagenze bakaba bari bamaze iminsi bagerageza gukusanya amakuru. Iyi no operation bivuga ko yakoreshejemo intwaro zoroheje harimo Fisel AK-47 zisaga 30. Bikaba bivugwa ko izi za Kalashnikov zafashwe, hari kandi case domination zafashwe, hari kandi Turki Walkers moderne ndetse na drone reconnaissance ebyiri zakoreshejwe muri bikorwa. Biravuga ko rero ubuyobozi bwa FDNB bwatangije operation yagenze neza kubera ko hakozwe coordination interarmée. Iperereza rihamye ryakozwe n'abaturage baba agent de raison ndetse
hifashishijwemo na technologie de combat nocturne. Biravuga ko kandi hakoreshejwe surprise strategique kuri AFC, kuko rero bamaze kugenda bagaragara muri ibi bice. Iyi mirwano ikaba ibaye mu gihe impande zombi hagati ya FARDC na FDNB bari bamaze iminsi bari mu masezerano yo guhagarika imirwano, nk'uko rero bigaragara mu mbanziriza biganiro byabereye i Doha muri Katari mu kwezi gushize. Ariko imirwano ikaba ibaye intambwe ikomeye igaragaza cessation des hostilités izemejwe n'ibyigaragara mu magambo gusa. Amakuru atugeraho aravuga ko ku ruhande rw'izasarambwe ndetse no ku ruhande rwa FARDC barenze ku masezerano bakagabanaho ibitero, ibiro bikaba byarongeye kubyura imirwano ikomeye.